салом бинандагони азиз, имрӯз суҳбате дорем бо бобой ва амира. Бояд қайд намоем ки бобой ва амира ҳамагӣ 9 сол дорад ва ӯ аз шаҳри Истаравшан ба озмуни имрӯза омадааст. Бобой ва амира аллакай 2 сол мешавад ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштироки фаъолона дорад. Ин аз фаъолии ӯ дарак медиҳад, зеро то даври ҷанбастӣ омада расидааст. хуб бобой ва амира мегуфтед ки чаро маҳз ана ҳамин адабиёти бачагонаро интихоб кардед? Ман мехоҳам дар номинатсияи бачагона иштирок кунам. Чаро? Афсона зиёд медонед? Бале. ҳикоя, шеър, чистон, аз инҳо чӣ? Чун дар номгӯи ана ҳамон номинатсия 150 та ҳикоя медонам. 65 та афсона, 180 та шеър азбар кардам. хуб амираҷон, аллакай шумо иштирок кардед, баромад кардед назди аъзои ҳакамон, ҳамин тавр? дар он ҷо чиро мехостед ки бигӯед, аммо аз шумо напурсиданд ва ё фурсат даст надод? Ман мехостам ки аз устод Маҷид Салим як ҳикояи ӯ гурги похӯрдаро нақл кунам. зиёд дӯст медоред ҳикояро? Чаро? Барои он ки гург барои бачаҳояш ҷонашро фидо мекунад. яъне дар бораи ана ҳамон модаре аст ки фарзандҳояшро ҳимоя мекунад, ҳамин тавр? барои ман ҳам хеле ҷолиб уфтод. камеашро ба мо нақл мекунед? Бале. ин лаҳза бинандагон низ имкон доранд то амира ҳикояеро ки фурсат даст надод нақл кунад, баромад кунад дар назди ҳайати ҳакамон, ба мо ва шумо бинандагони азиз ин лаҳза нақл кунад. бо диққат амираро гӯш мекунем. рӯзе гур бисёр ҳаво сармо шуд, борон борид. Гург ба бачаҳояш хӯроке ёфтанӣ буд, аммо хеле монда шуда буд. вай овозҳои бачаҳояшро шунида бисёр медавид ки ҳамин лаҳза пойҳояш ба чизе хӯрд ва чӣ буд? шояд ба хор халид? ба оҳане харид. ба оҳане? баъд гӯштҳои пояшро дида зуд лангида ба пеши бачаҳояш рафту пойҳое ки мисли гӯшташ хеле бомазза буданд ба бачаҳояш дод. яъне худашро фидо кард то бачаҳояш гушна намонанд? Бале. аз ин хотир ба шумо писанд омад? Бале. хеле хуб, барои мо хеле аҷиб уфтод. ин ҳикоя аз кӣ буд? аз устод Маҷид Салим. Маҷид Салим, офарин. аз анамун навиштаҳои устод Маҷид Салим зиёд мутолиа кардед? бештар навиштаҳои он кас дар бораи ҳайвонот ҳастанд, яъне дар образи ҳайвонот хеле пандномаҳо зиёд доранд. гови як рав, гурбаи гурсна азбар намудам аз Маҷид Салим. ман мехоҳам ба шумо афсонаи гурги нодонро гӯям. гӯш мекунам. буд набуд як гург буд, вай гурсна монд. саҳро ба саҳро мерафт, аммо чизе намеёфт. аз пешаш як бузак баромад, гуфт: эй бузаки нодон, ман туро мехӯрам. бузак гуфт: ҳозир ист, гӯшти ман хом аст, бисёр бадмазза аст. ман рафта дар ҳамон саҳро пиёзу гӯшт хӯрам, баъд меоям, ту манро мехӯрӣ. ман фиреб кард ки ман бисёр бомазза мешавам бо хӯрдани анам алафҳои тару тоза, ҳамин тавр? Бале. ӯ фиреб дод? Бале, фиреб дод. баъд чанде меистад, бузак намеояд, худ ба худ мегӯяд: эй гурги нодон, аҳмақу нодон, диди ки бузак бихӯрд бомаззак, гӯштку тайёр, зира чида кор, нахуд бепиёз, гӯшти нағзу соз, бомазза бошад, болаззат бошад. хӯрок надорӣ, ҳам бемадорӣ, аз гуруснагӣ мурда мемонӣ. яъне ӯ аввал фиреб хӯрд ва худашро маломат мекард ки чаро ба фиреби рӯбо бархӯрд. охир аз гуруснагӣ мемирад, аз нодонияш. шумо ин ҷо барои мо аллакай 3 ҳикоя нақл кардед, вале ягон шеъраке нахондед. шеър аз Низом Қосим, ҷавониро фидо кардам. ҷавониро фидо кардам, диёрам то ҷавон бошад. гузаштам борҳо аз ҷон, ки ҷонат дар амон бошад. чу аз ҳар ҷонибе сӯи ватан боди хазон омад. баҳорамро
سپر کردم که امین از خزان باشد. از این ملک و مکان تیر و کمان را دور بنمودم که عمر در سمایش پرجلا تیر و کمان باشد. قسم با شیر مادر خوردم در نزد خلق خویش که بخت و راه عمرش همچو شیر مادران باشد. دل و روی کشادم را به دنیا پیشکش کردم که ملکی کوچکم در چشم دنیا بیکران باشد. به منبرهای بالای جهان بردم زبانم را که خلقی خوش زبانم با جهان هم زبان باشد. بسا خاری کشیده غنچه امید پروردم که خاری را نبیند این دیار و گلفشان باشد. مرا هر باد پیغام است از گل کردن دلها، مرا هر مزرعه سبز زی سرسبزی نشان باشد. بود نان ریزه و نان وطن بالای چشمانم، دلم همراز پیران و انیس طفلکان باشد. زی تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشد. کنم تاج سری دنیا دلارا تاجیکستان را. آفرین، احسان به شما امیره جان. خوب میگفتید که در پیدا نمودن کتاب ها به شما کی کمک میرسانیدن؟ به من استادم کمک میرساندن. خب استادتان کی؟ جوریوی 619 هم مادرم هستند. در همین اشتراک در آزمون برای شما مادرتان کمک میرساندن، یعنی راهنمای شما مادرتان هستند. کتاب های بودند که شما نتوانستید آن را دسترس کنید برای مطالعه کردن؟ بله. کدام کتاب ها؟ از بهرام فیروز حقیقت تلخ رو من یافتم و این رو من پارچه یافتم برای هم. یعنی خود کتاب را نیافتید و پارچه پارچه از نوشته ها را یافتید. از بر نموده؟ فرصت دست داد برای شما؟ یعنی وقت یافتید برای مطالعه کردن یا نمون پارچه ها؟ بله. خیلی خوب. سعی نکرده به جای نرسی مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. بینندگان عزیز، چنانه که از خودی گفته های اشتراکچیان برمی آید، آنها را بیشتر والدانشان راهنمایی میکنند تا در این آزمون جمهوریوی فعالانه شرکت داشته باشند. البته با راهنمایی های درست و با تربیت درست نسل نورس را میتوان انا همین گونه با فرهنگ کتاب دوست و کتابخوان به وای رسانید. یادآور میشویم که همصحبت ما بودند بابای و امیره. امیره جان، با شما در فعالیت منبع در از برنمودن کتاب ها و اثرها و داستان های منبع برای رو کامیابی ها خواهانیم. ما میخواهیم که در این آزمون در میانی همون غالب ها یکی از بهترین های شما باشه. تشکر.